Prošle nedelje sunce za 3 dana po planinama istopi sneg. Vetar još pomalo duva, ali ne onako oštar i olujan. Kad zastane, zamiriše proleće. Utorak sa jugozapada dođoše oblaci, doneše kišu i sumorne misli. Tog dana pogađači vremena rekoše, padavine će prestati sutra, a za četvrtak najaviše vrućinu od plus 25 stepeni u hladu. I Boga mi pogodiše. Ta nagla promjena vremena mnogima nije prijala. Ali sjetimo se kako su do skoro bili kratki mračni dani, ulice blatnjave, trotoari drođgavi od soli, kiša nam padala za vrat. Dolaskom sunca budite sigurni, bit će nam lakše jer donosi rađanje, zdravlje i nadu u bolji život. Nažalost, posljednje očekivanje, a to je bolji život, teško će se desiti jer ubija nas svakodnevna nesloga, deobe i mržnja kojom nas truju političari. Ne zna se ko je zlobniji, lažljiviji, pohlepniji i nevaspitaniji, vlast ili opozicija. Nema razlike i ne biraju sredstva da napakoste jedni drugima. Sve pravdaju onim demagoškim geslom, narod nas je izabrao i borimo se da narodu bude bolje. Za 20 godina višestranačkog života vlast nije glasala ni za jedan predlog opozicije, a bilo ih je korisnih i pametnih. Niti je opozicija prihvatila dosta dobrih stvari koje je za grad uradila vlast. Eto, na primjer, kod nas u Čačku pre neki dan počele pripreme za rekonstrukciju ulice Veselina Milekića. Ona, kao što znate, prolazi pored Doma zdravlja u kome je hitna pomoć i gradskog parka. U projektu ulica koja je dugačka 440 metara, zbog proširenja zelene površine i izgradnje trotoara i parking prostora, bit će nešto uža, kao na primjer ulica Kralja Petra I. Zbog ovih radova, komunalne inspekcije i stručnjaci su dali nalog da se poseku 24 stabla kojima je vek 50-60 godina trajanja već prošao. Neka od njih su počela da poboljevaju, žilama dižu ivičnjake kolovoza i ugrožavaju podzemne elektroinstalacije. U isto vrijeme doneta je odluka da se već ovog proleća umjesto njih zasadi 62 stabla, a iza žive ograde parka još 40 drveta. Tako da će na ovoj strani ulice umjesto 24 biti posađeno 102 stabla različitih vrsta. Kada je objavljeno da će 4. marta u 8 sati početi seča starih dotrajalih stabala, opozicija je organizovala proteste. Međutim, radnici javnog komunalnog preduzeća ih, kako za takve zavrzlame kažemo, izradili. Počeli posao u 6 sati, pa kad su protivnici sečenja stigli da svojim telima zaštite drveće, ostala samo 2, koje je odbornica grupe građana Violeta Marković štitila i nalepila plakate sa veoma pristojnim porukama. Ali cijenjena odbornica verovatno nije znala da će, kao što rekosmo, ovdje umjesto 24 biti 102 nova stabla. Napravit će se trotoar od 1,70 m i parking sa 135 mjesta, od toga su 8 za invalide. I neće biti kao do sada u blatu i đubretu. A saznali smo da zbog Doma zdravlja i parka parking nećemo plaćati. Što se tiče građana, mišljenja o seči stabla kod gradskog parka su podeljena. Najviše ljudi žale za lipama, ali u parku će, a ima ih i sada, biti mnogo mirišljavih lipa u punoj snazi. Da vas samo i podsjetimo, ova vrsta protesta bila i kad su sečene breze, u stvari 13 breza u ulici Kralja Petra I. One su stvarno bile zdrave, ali rušile trotoar i ogradu instituta, a iza njih bila divlja deponija. Svašta je tu bilo. Sada pogledajte ove snimke iz 2017. godine i sad, pa odlučite šta je dobro. Vest da je u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo osnovan pokret Gorana sve nas je
koji pamtimo neko drugo vreme, mnogo obradovalo. Danas rade kao i ova naša deca u Čačku uz pomoć javnih preduzeća i stručnih službi koje se bave pošumljavanjem. U okviru projekta Naša šuma, naša briga, đaci osnovnih škola Vuk Karadžić, Tanasko Rajić i muzičke škole dr. Vojislav Vučković uz pomoć radnika gradskog zelenila na Ljubitskom keju zasadili su 60 stabala. Direktor gradskog zelenila Dragan Nikolić, koji sa Mirjanom Đoković, pomoćnikom gradonačelnika, nose najveće zasluge za osnivanje pokreta Gorani, kažu: do kraja aprila u Čačku i okolini zasadit ćemo 700, a do kraja godine još 300 novih stabala. Iduće godine još više. Kada smo već kod priče o zdravlju, nadamo se da je Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika, između ostalog zadužena i za ekologiju, vidjela kako izgleda kanal za navodnjavanje na čijim obalama su Gorani zasadili crvenovrsne šljive i lalino drvo. Taj kolektor, ne kanal, teče između gusto naseljenih Ljubičkog keja i Suvog brega. Sorta koja sve uništava i dalje nekažnjeno iživljava se nad ovim gradom. U ulici Svetog Save, kod zgrada Čačanskih fakulteta, zapaljen je pre neku noć podzemni kontejner. Ne verujemo da su požar žarom iz šporeta izazvali stanovnici ovog kraja, jer sve zgrade u okolini imaju grejanje. Pre će biti da je to uradila sorta idiota koja, kao što vam bezbroj puta ponavljamo, sve uništava. Kontejner košta 3.500 evra i samo zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca nije oštećen, ali je specijalna kesa koja služi za prihvatanje smeća, vredna 50.000 dinara, izgorela načisto. U centru grada postavljeni bilbordi za lepljenje obaveštenja zbog nemarnosti radnika komunalca nabubreli od plakata liče na taburea. Isti je slučaj sa tablom na ulazu u park ka železničkoj stanici. Ružno i dronjavo da grđe ne može biti. Ispod nadstrešice Doma kulture po ko zna koji put posađeno cveće niko ne zaliva. Kerovi i dalje kopaju rupe, razbacuju zemlju na sve strane, a grad i urbanizam za ovo nema rješenje već 30 godina. U ovom gradu ne postoji nijedan čovjek kome nije zasuzila duša i oko na vest da je dete naše ulice, student Miloš Mileusmić, tragično, bez trunke krivice, izgubio život. Molimo vas, mlade ljude, a slažemo se sa vašim zahtjevom za kaznu, nemojte njegovo časno ime ispisivati crnom bojom po zidovima kuća među grafitima. Poštujte njega i njegovu porodicu. Zasadite drvo, veliko i moćno, gdje ćemo dolaziti. Paliti sveće, polagati cveće i sjećati ga se zauvek. Još jednom vas molimo, nemojte crnim bojama ispisivati njegovo ime po gradu.